لگور لکولین اوفیسا استاتستیکی استانبولی کو گردای شهرداری استانبول دیار کرد که دو پیواژیا ویروسا کرونا ده مروفن فقیر زیادتر دین دستینن و روشوان خرابتر دبه. اف لکولین جدانه 195 تاخین لسو حسین افچین استانبولی جهازار و 228 مالباتان هاتی آماده کرن. جوان مالباتان جسادی سو 5.2 کرتن کردیان بکارتینن و جوان جسادی 57 دستیشان دکن کو دناف دینان ده دجین. دیسا هری زیده دینن مالباتان جسادی 7.6 دینن بانقیان جسادی 20 جدینن اسنافان پکته. هر وها جسادی 14.3 مالباتان دین خزمن خواستان دینه. گلو سدما ستاندنا دینان یا استانبولیان چنه؟ هسته کباب اویسالوتلو پشتی کارگاه لدخبت جالی حکومت و جبو کو پیشگرتنا بلاوبونا ویروسا کرونا هات گرتن او بیکار مایه. اوتلو دوی پیواجوی ده نچر مایه کو وی چند جاران دینستاندیه. borçlandım. Kendi nakitim 7500 liraya mehebu ev xelas bu. Min nêzik û 13-14 lira deyn stand ev xelas bu. Dîsa min 5000 krediya jî bû piştgiriya pandemiyê kişand ev jî xelas bû. Ez bi xwe de otelê dimînim. Niha ji dayîna wan deynan heye. Niha ew lêlê ye. Lûlûya wê jî heye. Ji ber ku çi tiştî de tune ye tu dikarî deynê bankayan nedî. Lê deynê te ji hewal, dost û xizmên xwe standî tê çawa bidî. Kar tune ye û piyasa sekiniye. Ji esnafan bipirse hemî ji heta êvarê dirazê. Ajokar Beşirkaya ji dibêje ku wî hêj deyn nestandiye. Lê ewî ji bo standina deyn seylêdana bankayan kiriye. Millet mala xwe de razaye, tiş şul tune. Herkes yani bende alîkariyê ye. Min deyn nestandiye ama ez amadem yani ez mixwe yani ewanîn kiriye ki ez bistênim yani serî lê bidim. Türkiye Ziraat Bankası, Halk Bankası. Avborizan Profesör Yalçın Karatepe ji got ku divê pêvajoyê de gel neçar dimîne û deynan distîne. Şimdi Türkiye'de uzun süreden beri çok yüksek bir işsizlik ku beriya virüsa korona demek dirêje li Türkiye bekariyek mezin heye. Beriya koronayê bekariya li Türkiye ji sadî 13 danê bekariya berfireh ji nêzî ji sadî 20 bû. Bi virüsa korona hin tedbîr hatin standin û kargeh hatin girtin. Ji ber vê yekê jî bi milyonan mirov bekar ma. Niha jî ji sadî 3 nüfusa Türkiye çi daha wan nîne. Lê divêt ew mirovane xwarin, kira, elektrîka xwe bidin. Ji ber vê yekê jî ew mirovane neçar dimînin û deynan distin. Li aliyeke din Karatepe diyar kir ku qonaxa duyan ya normalbûnê ji girêdayê aboriyê ye û wiha xeftina xwe domand. Evet, açıklanan tedbirlere ya da dema ku mirov biryarên rakirina tedbîrên dijî koronayê yên serokê Tirkiye denêre xuya dike ku armanca sereke aborî ye. Rakirina kafe, xaringeh, tesîsên geştiyarî dîsa nîşaneya wê yekê ye. Lê mixabin li gor rêxistina sexlamiya cîhanê di belavbûna leza vîrusa koronayê de Tirkiye di nav 5 welata de cih digire. Ji ber vê jî ez dibêjim ku sistkirina tedbîran bi temamî girêdayê aboriyê ye. Ne diyare ku aboriya Tirkiye ve kengê baş be. Lê ji yekê Hezîranê û pê ve gelek kargehên din ji ber sistkirina tedbîrên dijî korona dêwerin vekirin. Min Botanî, Dengê Amerîka, İstanbul.